gitondo cyiza kandi tubaye ikaze ku makuru yacu kuri Rwagakoco Live TV. niba utarakanda subscribe kana subscribe, like, share ndetse usigaye igitekerezo cyawe kugira ngo tujye twibanira gatanu kuri gatanu mu makuru agezweho. Rero kuri uyu munsi nuko rwose Israel iri gushinjwa kurasa misile ku ishuri ryo muri Palestine kica abarenga 25. Ni inkuru yanditswe ku itariki 10 z'ukwa karindwi 2024 saa 3:03 ndetse n'Indacyayisenga Fred wayanditse. Amakuru aturuka muri Palestine avuga ko nibura abanyapalestina 25 bishwe, abandi barakomereka mu gitero cy'indege ya Israel cyibasiye ishuri mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo y'akarere ka Gaza. Abashinzwe umutekano babwiye Shinwa ko rwose indege ya Israel yibasiye irembo ry'ishuri rya Al Auda ryakira abantu babarirwa mu magana. Bimuwe rero mu mujyi wa Abasani Al Kabira mu burasirazuba bwa Khan Yunis bakoresheje rero misile imwe. Amashusho yashyizwe hanze rero n'abanyepalestine ku mbuga nkoranyambaga Facebook yerekanaga imirambo myinshi iryamye hasi yuzuyeho amaraso. Gusa amakuru aturuka mu buvuzi rwose avuga ko igitero cy'indege cya Israel cyahitanye byibuze abantu 25 barimo abagore n'abana kandi gikomeretsa abantu benshi mu buryo butandukanye. Aya makuru rero yatangarije Shinwa ko rwose biteganyijwe ko umubare w'abahohotewe uziyongera kubera ubwinshi bw'abantu bimuwe muri ako karere. Nta bisobanuro rero byahise bitangwa n'abasirikare ba Israel ku byerekeye ibyabaye. Ngayo ngukorera bikomeje kubera hariya muri Palestina rwose hariya mu ntara ya Gaza. Dukomeze tubashimire cyane kandi tubifuriza ibihe byiza mwe muri mu mahoro, muyifurize n'abandi. Nyagasana akomeze kubishimira muri byose. Ciao ciao.